Pa ja moram sve baš da ti objašnjavam, jebi ga. Ti moraš da izbegneš odgovor kada kapetan pita ko je prodavao fotonsko torpeda Klingoncima. Todorović. Ma ne Todorović, ti treba da kažeš, molim, šta, kako? Da odugovlačiš, da ne odgovaraš. Ili da odgovoriš pitanjem. Kažeš, a ko je prodavao? To će njega zbuniti, samim tim će njega... Sklonite se s Komadnog mosta, čovječe, dragi, počinje mi Drempetić emisija o šuljevima, čepića mi je na vrh glave što ih gura mojih. Ostavi. Čujde kako njemu bakterije nađu na kožni deo. Ko bućkalica, ne vole taj zvuk. Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Drempetić, dr. Marijan, narodni lekar. Ukoliko imate problema sa prištom, crvenim vetrom, gihtom, crvenom u licu, seljačkim i one druge vrste, ukoliko imate problema sa kurijim očima, sa šuljmom, predlažem vam lečenje ljuskom oraha. Ljuskom oraha, starosavna metoda koja je opisana još u knjizi Narodni travar i šaman naše čuvene Save Putnik iz 18. veka. Da vidimo šta kaže knjiga starosavna o liječenju ljuskom oraha. Najbolji oraha go. Jesu bugarska go iz okoline, plemen Slivna, Burgas, carska, Varnago. I to zaista i jeste najbolji oras. Sad ćete ga vidjeti. Pogledajte ovo koštunčavo voće. Ova dva mala oblutka koje stoje jedan pored drugog, sitnim dlačicama koji su, da kažem, preko njih stavljena i sa mnogobrojnim žilicama sa donje strane. Dakle, ljuska oraha služi nam da dobijemo med. Med oraha će nam pomoći u borbi protiv bakterija. Ali ne može priroda sama da se izbori. Mora se dodati sona kiselina. Sona kiselina pojačit će dejstvo oraha. Poznato je u našem narodu, svako ima sonu kiselinu pored klozeta, u klozetu sa onim čepom. Proste, Marijane, gledalci, pa mene u vojsci spasio taj tvoj recept. Čovječe, dragi, pa ja uzmem samo sipam malo u ljuskice oraha i ne premaravam to dolje ispod pupka da izvinu gledalci. Ko ruku uvodiš? Zlatka je mater poslala, on je dosta bolestan, ima velik šulj. Nije, to je samo osipot čorca. Pa kakav, bili smo mi u vojsci, znamo mi šta je šulj. Ne, stvarno nije... Uzet ćemo kiselinu, Nemojte... stavit ćemo je u ovu ljusku oraha. Čekaj, i jednostavno spaliti, Bože, naneti iz ljuske oraha na šuljni deo. Nestaće kao rukom odnešen. Na šuljni deo. Na šuljni deo. Javorina, donesi sonu kiselinu iz WC-a, eno kod šupe, tamo stoji kod čučavca. Za to vreme ja ću se pozabaviti našim pacijentom. Zlatko, sine, spusti niže gaćice. Mislim da će otići. Jel zaključeno? Zaključeno. Jel si pustio kera? Oba kera pustio. Dragi prijatelji, vratit ćemo se nazad u emisiju, čim Javorina uhvati, da kaže, našeg pacijenta. Za to vreme ja ću sopstveni likvor sam istočiti, bez rukavica, da ne bi bilo, ja ću sam likvor istočiti dalje.